салом аз Хитой, марҳамат подписчиков Китай. Аспи кабуда қабдемако Айон Вай плюс 2023 запас ход 600 км. Полный наворот, фул комплектация. Нигоҳ кунед чӣ базебай мошин. 360 градуса камера дора, беспроводной зарядник, болош панорама, радар, гараи наворотҳои зур дора. Нигоҳ кунед чӣ базебай светчам. Мошин дар Хитой гаштаги ако. Вайдан редка мешава ако. Бисёр мепрезена марҳамат. На ҳолати қафош. Зури бадай мошин. 360 градуса камера, датчик слипих зон дора. Бисмилла ҳолати самош тамошо мекунем. Сидени лифт, чанд режим. Худаш регулировка мекунад. На монитори калон, беспроводной зарядник, болош навхали панорама. Ду тарафа лифтай мошин. Сидениш ҳолати қафо. нархи дастрас мемоне марҳамат. Доставка то Кулмара I5 то 10 рӯза нарх, фақат нархи мошин ако бе ягон расходош.